supipo ang di andon penalo lasi anong tirklo risonim sodoji di pumalong pentako nang tanang lodon tasonipur along tembong. Penalo, lasi anong tirko, isang sa doji di pumalong pentabong. Nang tanang lodong kasong puralong penbong, isang sa doji di pumalong pentabong. Nang tanang lodong kasong puralong penbong. Thank you, Teka lang Jun. Yes, yes.